izloženosti radijaciji, znači da znate da je moguće da se i detoksikujemo od radioaktivnih elemenata. U detoksikaciji najbitniji su ti helantni spojevi, da malo objasnim to, šta to znači. Znači, helantni spojevi su jedinjenja koje na siguran način izbacuju toksini iz našeg tela. Ovde se bavimo prirodnom ishranom i prirodna ishrana, sirova ishrana, voćem i povrćem je nešto najbolje i ono čemu svi težimo, ishrana budućnosti, ali mora da se vodi računa da samim prelaskom na tu ishranu, da u početku, pošto smo zaista prepuni tih toksina, da bi bilo bolje da malo fokusiramo i ciljano gađamo baš tu detoksikaciju, da se ne bi kod nekih osoba, posebno ako postoje neke manifestacije do nekih oboljenja ili nekih stanja, kao takozvane autoimune bolesti i tako dalje, da nam pravo baš ciljano, bezbedno da izbacujemo toksine iz našeg tela i onda služe ti helantni spojevi. Onako najprirodnije što bih ja spomenuo, to je hlorofil, znači stalno zelenog listnatog povrća, ali kao što vidimo ovde, znači uopšte vlakne iz voća i povrća, onda spomenuli smo danas i na okruglom stolu, a inače, znači moji kolege su spomenule suplementaciju, ne samo što nama nedostaju nam minerali u današnjem voću i povrću, nema ga dovoljno, što je osiromašeno, nego nam ti minerali služe i kao detoksikanti. Znači oni isto služe kao helantni spojevi, vezuju toksine i pomažu, znači minerali i metali nam pomažu u borbi protiv teških metala. Isto dakle imamo naravno vitamine, antioksidanse i različite biljke i posebno alge, gljive i tako dalje. Tamno zeleno listnato povrće, rekao sam tamno, znači što je tamnije, to ima više magnezijuma, što ima više magnezijuma, više hlorofila. Znači hlorofil je taj koji je vaš najbolji saveznik u borbi protiv toksina i naravno da bude organskog porekla ili samoniklo listnato povrće, da bi dobili više benefita i da što više skupi teških metala, a da opet ne dobijate neke druge toksine iz pesticida i tako dalje. Ovo je, na primjer, na izmaku, ja mislim, ne znam da li još ima štir, znači letnja namirnica, znači najozloglašeniji korov u poljoprivredi, a u stvari jedna od najhranljivijih namirnica na celom svetu, pa i u našem području, kaže da je to preteča kukuruza. Ono gore na vrhu vidite, to su mali cvetići ili tu male semenkice koje su možda oko milimetra veličine. To je onaj amaran što kupujete po prodavnicama, skupoceni, to je taj seme štira, može čak i da se kokiča, dobijete kokice 2 mm, a ovo tamo zeleno listnato povrće, najbolji detoksikant, najviše kalcijuma sadrži i jako je zdravo, a eto mi ga nemilosrdno uništavamo da bismo gajili nešto što je 10 puta manje vredno. I naravno onda puno pesticida. Korijander, znači danas smo svi jedno od najtežih zagađenja koje najviše i akutno i hronično zagađuje ljude i kod male dece preko vakcina i preko ovih anorganskih plombi i preko morskih plodova, ribe i tako dalje i uopšte, znači, teški metal živa. Najbolji detoksikant je korijander, list korijandera, koji se ranije smatrao da je toksičan, da je pun žive, jer ljudi koji su koristili taj list su preko urina izbacivali živu. Pa sam mislio da je on prepun žive, u stvari obrnuto skuplja iz našeg... Znači, ljudi sa 40 godina izbacuju ono što su dobili kao male bebe u vakcinama, živu i tako dalje, koja se zavlači u nervni sistem, ali eto sad malo da ne dužimo, ali znači, stvarno je potrebna detaljna i duboka temeljna detoksikacija, a korijander vam je tu najbolji saveznik. Mišjakinja, nju sam sad postavio, kao što sam rekao da je štir na izmaku, sad letnja biljka, ovo je, može se reći, zimska biljka, ali u stvari tokom cijele godine ima. Zanimljivo da je svuda oko nas, na svakom travnjaku, a ljudi je ne vidi, kažu ne, to nema, to ne postoji. Sad izađemo ovde, možemo da pronađemo hektare i hektare, iako, znači, gdje god nije ona tanka travica, obična travica, znači ćete ovako kao tepih pokriven mišjakinjom, ima je cijele godine, čak ispod snega, znači da znate da toga uvijek ima, nemojte da vas neko laže da nema, znači uvijek imate, besplatno je, bogato je, znači ako pričamo o ekonomskom efektu, besplatno.
Morske alge, kao što znamo, listato povrće koje sam spomenuo i stanovniklo je sa naših zemljišta malo osiromašeno, jedno zemljište osiromašeno, mnogo su bogatiji sadržajem minerale i manje zagađeno, mada sad i to je veće pitanje, već su zagađene i vode, tako da morske alge su jako bitne i ako znate onu priču o japanskom naučniku kad je bačena atomska bomba na Japan, da je spasio sebe, svoje osoblje i svoje pacijente od radioaktivnog dejstva, jako su bili jako blizu samih gde su bačene bombe, uz pomoć baš algi i gljiva i listnatog povrća koje je njega zaštitilo i njegovo osoblje. Isto tako imamo slatkovodne alge, moja koleginica nije sada tu držala predavanje na prošlom o spirulini, hloreli, posebno je spomenuo afa algu, manje poznatu klamatsku algu, koja je onako najbogatija iz čistog klamatskog jezera u Oregonu, na 4000 metara visine, tako da posebno ako ima problem sa zagađenjem, da kažem, mozga, gde se skuplja aluminijum i još neki teški metali, onda klamatska alga. I rekao sam, gljive, šitake isto služe, koristi se u tradicionalnom načinu čišćenja. Josta, to je Oto Pitner juče spomenuo, ona je jedna od najbogatijih naših voćki, to je u stvari hibrid koji nastoji između crne ribizle i divljeg obrazda, ima najviše vitamina C, zato sam ga isto postavio, crna ribizla ima oko 200 mg, 5 puta više nego limun, a josta ima mnogo više, a jostina ima oko 1000 mg, tako da to je jedini šipurak i jostina. I ako baš nemate, ne možete da dođete do joste i jostine, kao suplement ja preporučujem liposomol i vitamin C, emulzija koja jedina može da zadovolji i da prodaju sva tkiva, da izvrši tu duboku detoksikaciju. Eto, da ne bih zauzimao više vremena,